Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Jadi ngilai ketuka kubor naki press media kaba ki seng halang kilawan ya kaban jurip hangne po yudo kaba kilalap ki nam samir bat ki nam penyakala ya ki tuki dukam tiada kaliam jung ngakum in charge jongka neka office hangne asim cuki hima beliau ngapulpau ka cik ngau si bajur lamar ba wat adien bangi ngi na kaliam jongi la tristom kaba ngila ila stom ringkat bat ki na chipida ki private chipida ki ba ni jibu malakarski ni ju le ban jurep ki re ni pemlap kan but nakapos ni jugong hi gini kinong isong dukan apa yudu bagi beli ban pelong kecekar samir tilai pi ikum tu kembakalong kila ba kisong ba tila kaliam jungi ngin sim da kabatengya mata bat ngila dep sim juga stol lembor ngila dep sim rui kerteng jugi brio ba ngin museum sale kepada kam bahadai pun bagi tu ka khalai ke baki angka namkan mau ka khalai betul kaba imat misi kalau ke kudam dalam miat ki pelong ke cika khalai kaba ngarong asu lengo tu sini kadang tu ka cika khalai tidak galem jungi ngin sim kiai kan ya bangga semua ban pau ke cing so keman yaki semalang ki bawan tu kesini lamar lada ki kimlap bungan ngim ngimlap teh in sa simkia mangi pai tu in sa simkia lang ini dah kecita lang ai bagani kayo ka jongi kan lang ka ba khut busuba bat ka ba like ni kita ki jingma ki ba adina buat ya kinang sungguh sangat kasih biasa ambil hidan dukan hidan ni dukan ngalek dah hadian dagang ladap itu kam ngalek hidan langka hidan kalok kecung tu masamir kat ki khul ki family hidan tu tinggal apa pandemi tu sini Baru him bangi ai report kalau bau haban tho sekti kitrai dukan haban petip sekti kitrai dukan ba mdesu ban ai songwai de brio balana kidang ai songwai itu kibri besami itu si magadorbar khang talana itu dukan